Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye. Kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Noneho mbazaniye amakuru nanone avuga mu ikipe ya APR FC, mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya Rayon Sports, mbazaniye amakuru avugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mo gake. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri buze kumanuka mu kibuga uyu munsi kuri match yo kwishura match ya Djibouti na ikipe y'u Rwanda Amavubi. Match turi buze gukomozaho cyane by'umwihariko abakinnyi ekipe y'igihugu y'u Rwanda iri buze kuba yifashisha uyu munsi. Match iri buze kuba ku saa 12 yaje tubiganireho bavandimwe. Nizere ko wamaze gukora subscribe, ndagushimira wamaze kuba ukora subscribe unasharinga iyi channel yacu. Ndagusabye wowe ukunda gukora like, kuko gukora like iyo ukoze like uba usangije ikiganiro cyacu, uba ukundishije ikiganiro cyacu abandi bavandimwe bawe, inshuti zawe. Rero bino bizadufasha kujya gute, bizadufasha kubona abantu abayoboke benshi kuri channel yacu. Ye mukora like nyabuna, subscribers nyabuna ndabasabye, nta mafaranga bari bugusabe, nyabuna nkandira ku kabara k'umukara cyase k'umutuku bitewe na phone utunze uko iteye. Nkandira nyabuna, nta mafaranga bari bugusabe, hasigaye ubundi dukomeze kwigendera, dukomeze kwikunda, dukomeze ibintu bigende neza cyane, ibintu ni salama la kabisa. Noneho ni good, ni byiza. Noneho ni ukuvuga ikipe ya APR FC nkuko nagiye mbibabwira kenshi kagiye gatandukanye, nababwiye ko ikipe ya APR FC ari abakinnyi barimo kwigaragambya cyane, ariko uyu munsi baje kuba bumvikana na ekipe, bumvikana ko abakinnyi barimo kwigaragambya nabo barimo kwigaragambya bari buze kugumaho, ahubwo bakagira ukundi kuntu bavugana. Ekipe ya APR FC bagira n'ibiganiro, abakinnyi bagakomeza bakaba abakinnyi b'ikipe ya APR FC. Ariko unarebye abakinnyi barimo kwigaragambya nanone niba abakinnyi batabona umwanya uhoraho, niba abakinnyi batabona umwanya wo gukina mu ikipe ya APR FC. Bigaragare ko iyi sezo irangiye mu kwezi kwa kangahe, kwa gatandatu, kwa gatanu, aho ngaho biterwa n'igihe shampiyona irangiriye y'uyu mwaka. Birumvikana hari igihe ikipe ya APR FC yazabasezera, kuko bamwe amasezerano yabo azaba arangiye, abandi bazaba basigaje umwaka umwe. Murabizi nka Apam Asong Bemol bari barasinye amasezerano y'imyaka 2, murabyibuka rwose. Abo Batadeo Rwanga, abo bose bari barasinye amasezerano, kandi ikipe ya APR FC ifite ingamba zo gukomeza ikipe yayo, ifite ingamba zo gukomeza abakinnyi bazo. Ibyo bikazabifashwamo no gushaka abakinnyi bakomeye cyane bo mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino, ndetse bikomeye nanone bisanzwe ari iby'umupira. Reka dusimbukire mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri buze ko bayimanuka mu kibuga kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri buze kumanuka mu kibuga k'uyu munsi na ekipe ya Djibouti. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda tubabwire ko iri buze kwifashisha abakinnyi babandi nanone yakoresheje, niyo bakinnyi iri buze kuba yifashisha. Ariko tubabwire ko nanone hari umubare w'abakinnyi nanone umutoza Frank nanone w'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba yongera mu ntuza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Abo turaje tubabanyuriremo mu kanya gatoya. Kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. I love you so much, ndabakunda cyane.